KKSU Southwest Kasil Sora Hakasiba Ar Kalasim Yakarai Banbu Daki Kardop Talasim Mender Nadu Sora Hadu Shela Kaban Sedang Nadu Kasau Terik Mentau Benai Ban Kangla Diki Mender Bawan Nakiwepat Kijela. Tinakal yang jumi KKSU South Kasil District Unit di Berkoi Bentuk Sora Bacila Konstitusi kalau persyajul ya kata garai jong Sorkar Jela. Nama kata jumi hi baro kampat dadon ya kata kes bat kamdan hiru hadu mentai ya kata kes nu COVID-19 yani ukunyang jimpang coronavirus hadu kat kini kisni. Bat nyimkwa bah hade bijingan jogi di bar Jela kata kabaki om kinong bala ki highly skill kumbang sumut menteri rabat bayo hade bijingan jogi ni kanwan penkela pendan baya kata di jongi ingat di utang kenyang jimpang COVID-19. Ti kaseng kamaham ya baro kitrai promotion jong katai sora bacila hi berogoi bakimbit banwan yalam ni aikam ya kibar Jela hakum kani kapor ba uni kenyang jimpang udang don bat lada lakaparu ba lada lap ya kinong succession lani ya kitrai motion tiba aikam aijam tiba penri ni nagar yang gaseng nin pensitam ban ngine rega batenge ban ni dapat juru bala kinong sensasyon timbit ban ayat bagi di bar Jela ini yang pijat makin yang bermandu apa kata di sini bala kilap pun kita di petik parma sakapor jogaan ban ni nagar yang gaseng ni nidap dari jing sengok ya kumensim halo garai baka Sorkar Jela kalabu ban syah itu di bar Jela kaseng kanjen dilakukan lada kilabu yang kata garai babaro kibar Jela ki babala aku kata ki di gunung sana cipor tinggi tip bayu uni kunyang jimpang lesi undang beteng dari unkut tangkat ni tingrai garai jong Sorkar kalau dari ka surai lapla kana perhat bat khamtam bakatan jongi kat ko bijingnya nanti jongi kaseng ni detik tikena bang empat dan kami ki high skill apa kata jongi tidak kata-kata bakaseng kalasong ya ka isi ka bekerki habang ya perkat ya ka negarai jong gani ka Sorkar khamtam ba ya gani ka than di jongi ka pelabun bala jelai ta kibar Jela om tam kinong bala ndre ngala banong kilade kinong bhaisno kumbalong hagiti kithan kibadon ni gini promotion kum hagathan jogi isamati babaro kilongo ki om bana e gini kidikar kimi adu kani tingi na kalian kaseng minum ailat dalai ni duem bat halor jong kini ki an barokot bat kini ki kendon kibangi ngila daya perkat ila syok sani ba haki isi kapamanta kasni bala nadu kasal tarik ila shim ya koi garai bangi nyabu no ya kakardok jong kaseng bangi nya pek perman bangi pahara ban cek lut ya ki kali ki bahir syakali kathan bala dadan ki bar Jela ngin pensitom ya ki katkunggaan namar warnom sufu bakla ku ki Sorkar Jela bangim dei kinong perklumasyon nrengi hapan cek kat kum ka papi pila ong ni tege high skill in check lada kimbe ki high skill nagale yang jungi kaseng nin bebe namar bahagati ka thai kum bang mani ngimpat dan kami tege high skill bakibon hangke gi debe tege torai nong trai promotion bala ka parlu baya itu ki bela trai bak nila detik tikena bakidon ki bela trai ya ka promotion wada kasni ka bakang ke lada kaseng galap ngin pensitom dek bateng khamtam di terai di baai bela naman hagati katai kalau angkat kum gaji tip jong di gaseng ba menta hagani kapor bedang khang dan bagani galok down iladan di baterai ban bu stok lupa tingi nakala gaseng don kam ban bultin sising gasni ngin sahir ya surprise inspection cepat area samajai sabar sekino gino kipa di badan di kapar motion ba sekino gino jaka di ba kentrai ba di badan kita kini trai bar Jela kena Sorkar ka pha jubor ya kini kibar Jela syakani ke Jela jongi bat syakani ka area ke jongi ko bani ka Sora Jela ka Sorkar ka sim ko jikri bala dan kini gono ke bawan kit ko Jepang ka Sorkar ikan simi ya kata ka jikri bat ko pois ko baar ka bangilan yang ni nakali yang jongi ya kani ka jingelang ka bangilan rairu ba ni ay jimaham ko bajur ya kikri susah ba kakum ka notice ka bang usno kini isi belajar panakali yang usapetenan food supply juga East Kasil District or pemna ban register yang dukan di Papua ban register tentang di wholesaler bagi retailers tina kalian jongi ya haji mahami kan masnom badai le ru kenom bed horkit ordang ban kino kan osi ya kibar Jela
bakin yo ban syong dukan ani ban longkung kita kinong supply mat akan dikatakan ke jala ka jongi kam kam akan di ka area sora sila berada ke surkar ani berada SDO civil solution ani nakaliang jong ka labor department nakaliang jong ke meteorological department ki license lani ki ai dino jing pensisya nakaliang jongi sa ada tinggi